Om Swastiastu. Inggih idedane sareng sami pamekasnyane Bapak Ibu dosen lan pegawai staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Ring rahinane mangken Anggara 14 Februari Warse kalih tali 23. Jagi kelaksanayang parikrama apresiasi bahasa, aksara, lan sastra Bali. Titiang taler nunas gengrene sinampura yening parikrama puniki ngusik sekancam swadharma lan swagina Bapak Ibu. Ring rahinane mangken wenten tigang diri mahasiswa sane jagi masolah inggih punika sane kapertama Made Ari Anggani, kaping kalih Gede Embun Tegar Pramudia, kaping 3 Anak Agung Surya Diputra. Inggih idedane sareng sami mangden enten panjang atur titiang sane kapertama inggih punika Made Ari Anggani sane pinake mahasiswa saking prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu semester kalih. Ring rahinane mangken jagi maktayang gending Bali sane mamurde bungan sandat. Majeng ring Made Ari galah prasida kaatur. Cek. Bajang tan binaya pucuk ladang kembang mantek dirurungi maka jam mengempot garis becek melaksana degu manti dadi kembang bintang mantek dirurungi maka jamu ngempot raris keantungan do ibu ngan sandat selayu-layu
ase aso menyama beraya tuku kuhen rahayu kepanggil cek melaksana degu manti dadi kembang bintang mantek di rurungnya maka jam mengempok raris seuripe melaksana becek para truna-truni mang desaleng asa ase aso menyama beraya tuku kuhen rahayu kepanggil mang desaleng asa ase aso menyama beraya tuku kuhen rahayu kepanggil Terima kasih. Inggih suksema aturan titiang majeng ring Made Ari titiang nunas majeng idedani sami icen apresiasi.